تفاصيل نصب نقاشة على سائحة سويسرية وابنتها في 2200 درهم، وهذا ما تقرر في حقها. توم بريس، سلام الله عليكم. طفحت على سطح النقاش الوطني مرة أخرى قضية الاستغلال والنصب الذي يمارسه بعض المواطنين على السائحين الوافدين على المملكة، بعدما اعتقلت الشرطة السياحية بمراكش نقاشة تنتهي النقش الحناء في ساحة جمع الفناء بعد انتشار مقطع فيديو لسائح سويسري اشتكى فيه هذا الأخير تعرضه للنصب مقابل $120. وعلاقة بالنقاشة كشفت مصادر محلية بمراكش أن عناصر الأمن أوقفت المعنية أول أمس الجمعة للاشتباه في تورطها في النصب على سائح سويسري بعد أن ناقشت يدي زوجته وابنته بالحناء مقابل 1200 درهم. وأيضا انتشر مقطع فيديو للسائح السويسري الذي قال إنه يزور مراكش وحكى فيه واقعة تعرضه للنصب على يد نقاشة بساحة جامع الفناء، وذلك بعدما حكى الواقعة لمرشد سياحي مغربي قال في المقطع ذاته إنه حل بالساحة الشهيرة في المساء، وأين أحدى النقاشات زينت يدي زوجته وابنته مقابل 1200 درهم. وتفاعل نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي مع الواقعة بالتنديد والغضب، خاصة عندما دعا السائح السويسري بتحرك السلطات المحلية من أجل إنصافه من تعرضه وأسرته للنصب والسرقة. Oui, bonjour. Alors hier, autour des 17h, 18h, on est arrivé sur la grande place et on a mis sur la main de ma femme et de mes filles, l'aîné, le dessin, et on a dû payer 1200 dirhams pour l'aîné. Donc là, aujourd'hui, avec le guide qu'on a, qui est très bien, qui nous a fait visiter toute la ville, qui est une très belle ville, où il y a beaucoup de touristes et qu'on aime beaucoup. Il nous a dit que c'était du vol, ce qu'on a eu, on a dû payer, donc 1200 dirhams pour ça. Voilà, j'espère que la suite, les dirigeants plus haut feront quelque chose pour les touristes qui viennent ici. Vous êtes de quelle nationalité, monsieur? Je suis suisse. C'est la première fois? Première fois que je viens à Marrakech. J'ai trouvé Marrakech très très joli. Au début de semaine, on a malheureusement vous avez ce qui s'est passé avec la dame qui fait la haine. Voilà, exact. Merci. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.